Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Sandra adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Gapo tadyak dim nga kadagiti anak ko. Siyak ita ti mababain. Gapo iti aramid ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sandra. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya kayo matananang, manon ti taon nyo, maki-boyfriend kayo pailaan? 45 laong ti taon ko, ubingak pay. Wala, ngam husto ko man day di tatang anak asawaan nyo. Uray saan kayo na makirelasyon manen? Ay nagalas ka ti ugali yung anak ko. Apay ayang nga iparit yun ti pagragsakak. Saan mo't nga iti kasta nanang? Ngam kitaan nyo ngamin kumamot at ay limpyo apaki-boyfriendan nyo. Saan kat atay kaslagupro pa nga adik? Kat nasingpat-mat ni Emil. Kano tambay mait? Awan trabaho na. Sadot ka no day jay lalaki. Pamadakas dalaan kan kwa na day jay. Kaya po nanang, agmulagat kayo mo't saan kayo ngagbalin na bulsak itinagan ni Ayat? Bulsak nga ibagbagamot. Saan ka ba nakaslakalalaingan si Karoni? Anyaya ti paggit kita am kanyak. Anak ka lang, iso adinak ikasta-kasta. Tata kayo pa'y ti makaungat. Apay ngamin aya, abibiyangan dak. Alang nga rod, no diyo kayo ti mabagbagan, makamu kayo. Dito'y paigaya man balay yung agnanaod ni Emmy, nanang. Hagasam ngay. Anya ko matidakas na ngay, kat boyfriend ko nga rod. Apay, saan kayo amabaen? Pagbainak ko ma, balo akmat, barumot ni Emil. Wen ngam kasano na kayo ngay amapakan ni Manong Emil, kat awan matrabaho na. Nalawa mat di talon ko, ngay patpatalon ko. Kat, si ka nga rod timang pakan kan kwa na. Kat anya nga rod ngay, sana bali tamatultulungan nakmat kadagiti trabaho diti unag ti balay. Di yu pa'y lang nga rod imbaga at ay suti agtalon. Saan na nga rod nga amu ti agtalon? Oo, sadot kit di Apay ay akagurgura yun ni Emil. Kat awan mo ti madingar aramidan na kada kayo. Di kay man lang nakabirok mo titinasaya at alalaki. Talaga kadi-adidak kaya taparakan kadagiti anak mo, mahal. Bayam laang ida. Awan mo't laang maaramidan da. Tati desisyon ko mo't laang ti masuro. Arig na iparupadakan niya kasanda ka kayat. Ay pasensya am la kumandagiti anak ko, mahal. Ipagpagapom la kumakanyakon. Alang rod, mahal. Basta saan ka kumamo, umakanya ka. Ang mga no papanawan nakmeten, dito'y balay mo. Apay kumapapanawan ka ngay, kat ay ayatan ka unay. Ipatay ko lakit din umapukaw ka. Agyaman nak mahal, kung naklakit din no patsyam dagiti bagbaga dagiti anak mo. Kas nakunakon, baybay am laang dagiti anak ko. Aw-awatom lat ta idan. Isaksakit daklaan. Ngamuray anya ti aramidan da. Saan da ta amapagsina. Pudno ka di ti damag ko ngagkabkabbalay kayo kanon kini Emil. Wendena, saan mo nga ibaga nga uray si kakat kontramot ka ni Emil? Ay nagayam, uray kumuntra adda ka di maaramida. Naimbag tamom day ta. Uray kontraan da. Talaga nga awan mo't laeng ti maaramidan nyo. Naragsakak mo't para ken ka, tadakad ka duam. Adda makatakunay-nay mo ititong palbiag. Ngum agbalin ka kumamot anasirib agayam. Masapol apaliiwam matlaang nupod no nga iayatin na ka. Kunak man numayat ti ibaga. Ngamadamot gayam panagduadwam no ay ayatan nakmatlaang ni Emil no saan. Palagip-laang gayam. Saan ka kumangagong ungat? Ay nagayam, amok nga ay ayatan nak ni Emil. Awan panagduadwak iti dayta. Ay kat nasaya at matngarod ano kas na gayam. Apay anabartag ka manan asim magbat, mahal. Pasensya kan, mahal. Napasubuak namin. Nagawis namin dagiti babarakada. Nangan ka ka din, mahal.
Saan pa nga rod, mahal? Ay, mabitla nga rod. Taidasaran ka iti kanang. Alaman nga rod, mahal. Ito ni, mabisin ako. Saan ka ngaminan nga agin inom? Makadadaol iti salunat mo dayta. Saan nga rod, maliklikan, mahal? Amumatan, ti ado ti barakada na. Ngam no makita na kadagiti anak ko. Ad-addan akagura da ka. Sana bali, Tako namot nga ayatan naksan ka di. Isungawan bibiyang kon, nuguran dakdagitan nak mo. Tinapateg, ay ayatan nak. Umay kamantara ko pun ka. Anya kalakit din aya. Ay, nusan ka lang ngay ayatan. Gumura ka talaga kan ka. San ka kadya gumurugura kanyak, mahal? Sana bali. Tas ka lang di ay ayateg. Ikarim day ta, Ikarik, mahal. Si kalay. Awanan ti sa balipay. Makita yo ti ugali ti kunayo a boyfriend nyo. Nakita iti rabi Agdiwar-diwar nagawid. Napasubulaan ka no, tainawis dagiti barkada na. Saan ka no nga ron ang makaliklik? Talaga kit ding artek Imbes ang nagbartek, napan kuma timulong ka dagiti trabahador yo, dinasayaat kuma. Jakmat nga ron kayat, nga aramidan da abag ni Emil. Rumbang lang nga tumulong, tapakpakanan nyo kat nga rod. Apay nga ron ang pagtrabaho pa'y laang ngay. Anya nga iti serbi dagiti tangtang danak at trabahador. Ay, hawanin nanang. Inulaw na kayon dahi dyan lalaki. Apay nga min ay akasta ti panagsasauyo kanyak nga inayo. Anya ay tinagkurangak kada kayo. Pinadakkel kan pinagadal kayo. Itataada na saya at trabaho yu kan ni Aisa. Kastamot kan ti panagsasauyo. Awan utang nyo ana ibag anakam nga anak. Mahal, ikanak man iti kwartam. Ananwa, mahal. Kagawawis nga ro dagiti babarkadak. Matan kami kanong makifiesta di takabangi mga baryo. Kaya't ko kumamot ti agaliwaksay. Bawan mo't kwartak. Ala, saan ka madanagan? Ikan ka, mahal. Ha? Agpay sumahal? Uwan, kunak lang arudan. Agyaman ak mahal Maungwan ka man. Saan? Ay, nakalakit din ay Talaga mat anagnam ay tibiyag dyan lalaki yun anya nanang. Apay manan akasta ti saom, Aisa. Mayat ka no mat isusugalan dyan lalaki yun ije kabangibang abaryo. Apay, madi aya no agaliwaksay mo't sagpaminsan. Nagpintas ti biyag na iti sidong yun, nanang. Uray saan nga trabaho? Agbiag latta? Apay, umapal kayo ka ni Emil? Panagkunakat na aramid kumutan amin nga obligasyon ko kada kayo ka ni Ronnie. Napadakkel kayo itinasayaat, kanapaadal kayo. Ada pa'y nagkurangak kada kayo. Awan, nanang. Kitkitaan milaang mati pagsayaatan niyo. Anya pagsayaatan nga ibagbagamot. Saan dak ang maawatan? Ni Emil tiragsak ko. Saan dak kumamot apaidaman? Ta sa anak mo't nagkurang kada kayo. Ay, nanang. Kaano kayo nga taama kaamiris, aya? Dumawat ak man pa iti kwarta, mahal. Ananwa, mahal. Abakak nga ro iti sugal. Kaya't ko ti makasubot. Isungay kan na ko may iti pagpuunak. Ay, uwan kasangsangpot mo pailaan. Agsubli ka manan adago si Jay Sugalan? Parang makasubutak, mahal. Isublik mo't lang ti kwartam no makasubutak. Sige, husto ko man da ito'y, ha? No maabak, saan kan nga umay dumawat? Saan kan nga agsubli iji Sugalan? Wen, mahal. Agawid akton no maabak ti ited mo. Kumusta ti anak ko, June? Nadamag ko nga intaray mo dito ospital. Anya tinapasamak kan kuha na. Naulaw nanang. Naklakit din da sakit na. Angam, masikog mo't gayam ni Aisa. Anya? No kasta, agbali na kun alola? Una, nanang. Isong agsingsingpat kayon. Tandan to na po ko yun. Ni, nasingpotak mo't Apay, dakasak ka di? Saan mat, nanang?
Ngam ti kayat ko asawan. Ad-adda kuma nga agsingsing pat kayo kuma. Ayan di anak ko. Kaya't ko makita. Nakaturo pa lang nanang. Katapaman na makariing. Mabalin min ti agawid. Kasano da ito yan, Emil? Saan asimbang pati binulan ko? Kunak no nagmenopause ako. Masikugak mo't gayam. Napanak nagpa-check up. Masikog ka ko na mo. Uwan. Kasla mabainak pa'y nga ron. Sapay masikog mo't ni Aisa nga anak ko. Anya laangan ti ko na ang dagiti tao. Agan anakak nga agap apo. Di mayat. At nantun anak ta. Isardan mo nga rodan ati makisugal ka nagbisyo. Agurnong tan, para iti agbalin nga anak ta. Ikanak man iti kwarta, Sandra. Nabartag ka manan. Saan ka di ako nak nga isardan mo ti aginom? Gaputa masikugak kon. Kasapulan ta ti agurnong para iti agbalin to nga anak ta. Ikanak kunakmat! Manipod ita. Saan kan nga ikan iti kwarta? Agtrabaho ka kit di. Ano? Kaya't mo ka dita kabilan ka, ha? May turod nak akabilan kat masikugak? Nagadupay laasa. Anay ko! Ayop ka! Talaga saan kan nga ikan iti kwarta? Takab-kabilan nakmutan! Ikanak ko na kung natumpahan ka. Ikakan! Hoy! Agsubli ka! Nana, apa akas tati lang ayo? Tulungan ako, ma. Kinabil nak ni Emil. Diyak namin inikan iti kwarta. Anya? Kumay kayo. Mapantay iti ayan ni Aisa. Agyaman akbarok. Aisa, adan ni Nanang. Oh, Nanang. Apay akas na titsura yo? Ni Emil, kinabil nak. Tadyak inikan iti kwarta. Kat no pinanoy-noyan yung mat ngamin. Apay ngamin tasaan nyo nga ikan. Nakaamiris kayon? Kuha ngamin. Diyak mo't namnamaan nga agsikugak pay. Dayjay ti isagsaganaak. Isuasaan ko nga ikan iti kwarta. Taagurnongak para iti agbalin to nga anak mi. Amok mo't laang. Adinak matulungan ni Emil. Ay nanang. Masikugak? Itang masikug kayo mat. Anya karod nga iti kayat yung mapasamak ita. Kayat kun apumanaw ni Emil iti balay. Total, agkabil no diyak maikan iti kwarta. Isu nga agsina kami laangan. Kasano nga rodan ta sikug yung ay? Kabaala ka padakkelan nga uray sisyak laang. Basta pumanawon ni Emil iti balay. Ala, mapantay yung nga rod iti balay. Tapapanawon tayo ni Emil. Isurot tayo ti asawak nanang. Gapo iti panangkabil mo kaninanang. Awanan karbangam nga agnad dito'y balay na. Pumanaw kan, no di mo kaya't ngay darumda ka. Talaga pumanawak. Uray sanda ka papanawan. Gaputawan serbikan niya akti inayon. Tadinak metan may kan iti kwarta. Anya? Ayop ka! Kaya't babay! Gusto nyo, bayamo na pumanaw day talalaki. Total, awan mo't laang serbina. Ala, pumanaw kan. Alaam-laang no anya ting kamang mo dito'y balay ni nanang ko. Ibatim dagiti ginatgatang ni nanang arwatam. Agraman day ta cellphone mo. Siyak tinanggatang iti day ta. Iso nga ibatim na ron. Pababain na kadagiti anak ko, Lena. Diyak namin dimnog idi kadakwada. Anya nga ita tinagmambanaga. Tinapatagayam, nakaamiris kan. Nakababain na talaga. Nangrunak at nagsikugak payaan. Saan ko maaday ta ti panunutam? Saan mo nga estresan ti bagim? Kasapulam ti agbalin ana sa lunat para iti agbalin to nga anak mo. Sa bagay, agpaisuday ta anak ko ng kayam. Agyaman na, tasanak ang kinagura. Uray makaungot ak idi, lukas di abang bagan na. Gaputain bilang ka nakapsat, gayam. Nagkamali ka. Ngam ita, nakaamiris kan. Iso asaan mo kumaabaybay ang tabagim. Kasapulam ti agbalin anapigsa para iti agbalin nga anak mo. Nakaanak akon Mr. Lonely, ket maragsa ka na, tasandak abinaybayan dagiti anak ko.
at dadalat ta ang nakaalalay kanyak. Mababainak, ta nagpasngayak nga awan ti ama ti anak ko. Ngam kasapulan lata asang wak daytoy, anapasama kanyak. Tuy pagayam mo, Sandra. Agyaman pagayam Sandra, iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, saan mo apanunuten tinapalabas? Ti masakbayan ti panunutem. Tinapateg, nakaamiris kan. Ala, agbalin ka lataan na tibker para iti anak mo. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinaga na Sandra, adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Jonar Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbya kita kat impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Alice at taga-probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Istrikto, naunget ken siloso ti asawa. Ket umapalak no adda makitak a lalaki anaanos iti asawa da. Bueno papagayam, hintay denggan ti pakasaritaan ni Alice diti programa tayo, Dear Mr. Lonely. Nagbayag kan anapan nakitsinda. Itahayak pa'y nga agururay kan ka. Nagbayag mo't nga rod anapun no tay tricycle anagluganak. Di mo't agandar no kurang ti kargana. Nagadula kat arason mo. Day tala ka na yung tirason mo. Amangan mat, no adamat ng lalaking. Nagalas matan ti kastang ibagbagam kanyak. Anya ti pagkit-kitaam kanyak. Anya tamok ngay, amangan nulit liputan nak. Awan ti mading aramid ko. No awan mading aramid mo, di ka nga ron agladaw-ladaw at sumangpat, no kastarumar ka. Apay ay apasaray adda papanak. Ket kanayon apadpadarasan nak nga agawid. Ket awan mo't mading aramid ko. Saan ka di amabalin atunggal adda papanak? Ket saan nak nga apuraan nga agawid? Nagadupay lang nga ibagbagam. Ingka katagluton, tamabisina ka. Nabambanog datawa nagarado. Adda tinapay dita. Mangan ka pay laeng iti tinapay. Imbagla at tamudpud mo iti bisin mo. Ay na. No amom kumamot ti agawid ang nasapa. Saan kumamot ang mabisinan ti tao? No apay kat ngamin adi mo amo ti agluto iti kanam ah. Nita, kayat mo tatapisin ka ah. Sige, tama pa na kung agluto. Apay manin anak kami suot kayo, nanang. Masurunak nga rod iti amam. Apay manin aya. Kasano ket tunggal adda papanak, kasla urasan na ti irurar ko. Maladawak labasit, kas taunay nga ungetnan. Saan kayo pay laan na iruwam ka ni tatang, nanang? Amoy yung matakas na ti ugali na. Siputubing kami. Ay, maumuma ak nga roden. Saan kayo ang maumuma ah? Nay, panawan kayo manan. Papanak iti trabaho. Intun umay abulan manan ang makaawidak. Dudwa kayo manan dito'y balay. Anusak ati amayo, aging ga iti kabailak. Ngam no jak maanusanan, panawak. Anya? Kat, papanan nyo ngay? Kumpurmiditan ah. Ay, di kay agar-aramid nanang. Ang mga numabagtit ni tatang no panawan nyo. Apay kumamot ang mabagtit ngay. Wan tamano lang nga oras asaan na kayo ang makita kat kastaunay nga aburido nan. Daytan tulakid din manong nga aldaw asaan na kayo ang makita. Anya? Manganak kami kano iti bunyag kinitan niya. Agpabunyag ni Saling, kat innala na kami aninang kinitan niya. Kano? Inton Sabado, kaya't mo ti sumurot. Anya nga iti aramid na jay. Agmulak langan iti kamutay. Kat addakan ka no di mo kaya't ti sumurot. Saan ka manan nga agbaybayag ijay?
Nunalpasan ti pabunyag, agawid ka adagos. Katwan anyangay kumati aramida kijay. Agsabay kamin tumatla ang kinitan niya nga agawid. Sakbay a pumanaw ka. Sa pamon ti agluto, tamangan numabisinan manan ti taon. Wan, boss! Naa, mangas asar ka kadi. Ibagbagak ti pagsayaatan. Ngam, buskong kunamkit ding. Apay, madiaya di imbagak. Madi nga road. Gaputakas lang nasakit tinakam mo ang maibaon. Ne, da kayo mo ti masabat ko nanang. Papanan nyo ngay. Mayat mo ti pormayo ita. Mga nakak itibunyag, anak ko. Apay nga rod adiyo insurot ni tatang. Inton kwan, agatap manan kada kayo. Imbagak asumurot. Ngam di namot kaya. Agmula kanulaangan iti kamuti. Sige, ngam saan kayo manan nga agpakarabi nga agawid. Amangan no agapa kayo manan. Amkak nga amangan no makabil na kayo. Ha? Padasan nakakabilan tapanawa. Anya? No kaano alim makay kan bimakit kayo? Iso ti panang panaw yung ni tatang? Mapana ko nanak ko. Amangan no urayan na kunitan niya. Sige nga rod nanang. Aganad kayo. Na, nimit Lawrence nagwalwalis iti paraangan datan niya. Ay, asit na man. Naimbag abigat mo, kabsat. Kastamat, kabsat. Nakarubat ka din ni Tanya. Bakit? Adan ni Alice. Ay, paunagam dito ay lakay. Dumanon kalatan, Alice. Ay, tuloy ko pa'y tiagwalis. Imbag man, tasikat ti agwalwalis. Siyakit na sapa ak anagriing. Tapno matrabaho amin at trabaho ijay palay sa pumanaw. Nagbayag mat ngamin nga gunggunay ni Tanya. So asakon at mga ramit kadag iti trabaho na. Imbag pa'y ni Tanya. Apay, ni Paul, saan nga gwalwalis aya? Ay, pulos. Masapol asyak amin ti agtrabaho iti uneg ti balay. Ay na, makabadnog matimagmag na. Sapay ko't nagpudot. Dumagas tapay la ija balay, tada ice cream ija ref. Aga ice cream tapay sa kagawid. Ay na, saan ang Tanya? Nabsugak mo't laangan ijay bunyagan. Alakit din. Agpalamis talaang mat. Apagbit lang. Alaman laangan, amangan ngamin no agungot man ng nipon. Apay mat nga gungat. Agungot day dyan no mabaybayagak iti papanak. Imbagkit di tasaan anaungot nila kay mo. Ay sus, nasingpat nila kay ko. Tinakbibiyangan iti kayat ko apapanan. Kan kastakmat kan kwa na Diyak mabibiyangan iti papapanan na. Ay, imbag siyak ngay. Arigla urasan na kun ti asawak no kas di arumwara. Di isumat ti aramidam no rumwar. Saan mat nga rod ama nagruwar? Kay kayat na nga ijay bangkag ti ayan na akanayon. Kasta aya. Ibagamlatan adi magas ka dito'y balay biet na naginanaka. Saan mat siguro nga gungat dayjay? Alaman lang. Adda ka men lakay. Irwar mo man di ice cream di taref tagpalamis kampay ken ales sakbay nga gawed. Bakit? Pakitlain. Ay na, ibaon-baon mo matlatan nila kay mo. No siyak siguro timang ibaon kin ni Paul. Sigurado abinugkawan na ko. Ay, awan problema no ibaon ko. Nasingpat nila kay ko kunakmanan. Nagswerte kamutin iti asawa. Kumakas tamot ni Paul. Anya kami ti ugali ti asawa maya. Ay na, nakaungungot. Nagistrikto ken nagseluso. Anya, kabaliktad nga rod ati ugali ti asawa. Iso nga rod nga umapalaklaunay ken ka. Tuwin ti ice cream. Malamis kayon. Ay na, agyaman naklaunay, Lawrence. Si kapayin tinagidasar. Awan ang yaman na. Maalala, manganta nga rod tapno saan amarunaw to ice cream. Kumusta nga tinapanan nyo, nanang? Ayos laang mo, tanak ko. Kat, saan manan anagungot ni tatang, idisimmangput kayo? Saan mo't? Nailutwak mo't ngaminan iti kanan na sakbay apim manawak. Kunaklakit din no nagungot manan. Ay, no apay kit di akas di amayo Imbag pa'y di asawa ni Tanya, ta nakasingsingput ka nakaanos.
Ay, nakaapapal dagiti kasdi kasingpet ti asawa na. Ita ka di pa'y nagreklamo kayo? Wen ata umapalak nga rod. Nasingpet-met ni tatangkad. Basta surutan nyo laang amin nga ibagana. Kasdelatan nga agnanayon? Katanya nga rod ngay. Manumutan atawan nga agasawa kayo. Naanusan nyo mat. Ay na anak ko, maumuma akon iti kasdi nga ugali ti amayo. Hello? Nanang, agawid ak kita. Umay kayo kung mas sumabat iti palingke. Naggatang tayo iti masapsapol dita balay. Ay na anak ko, sapay awan ni tatang mo dito balay. Kasanuak ngay nga agpakada. Sana bali ata siyang matikadwayo. Agrubat kayo kitin, na sumabat kayo iti palingke. Ala ang arod, no isuti ko naman ako. O sige, urayin kayo iti palingke. Sige nga rod, anak. Bye! Ada ka di pagatang niyo, nana. Awanan, anak ko. Gusto dagituyin aginat gatang mo. Sigurado abirbirukan nak ni tatang yu itan. Panunutan niyo, ananang. Ang mga noon dapay nalipatan niyo. Bayan niyo ka di pa'y lang ni tatang. Syaktong di makaam mo ang makisaukan ko, ana. Awan matan tinalipata kiti panagkunak anak ko. Sige, intayo nga rodan. Nagkunakan ka amabalin mo latanti pumanaw dito'y balay, adi ka nagpakada? Imawag nga minti anak ta. Nagpasabat ijay palingke. Uray pay. Inuray na kumaa, ta nagpakada ka. Saan kat api manaw kalatan? Ay na, pasensya kayong tatang. Sana bali ata siyak matikadwa ni nanang. Uray pay. Apay, di yung mapanunot nga agdanda nagakmat? Kunaklakit din doon yan tinapasamak itinhayo. Ay, nagalas ti ugali yo. Di yung mapanunot ang madandanagan matikabalayo. Ala, pasensya kayong tatang. Saan to na maulit? Kaslawan kabalayo itinaytangar aramidin yo. Di ta kayo manlangan. Nakaungatan ni tatang mo. Kunak tumak ngamin nga agumot. Mapukaw tumat laang ti ungat na, nanang. Ag-sorry kayo latan, nakasjay nga agong ungat. Ne, si kamot gayam tanya. Ay na, pasensya ka na, Alice. Awan ngamin sa bali apang iyab kasakiting marikrik na. Apay, anya tinapasama. Ala, umunag ka man pa'y. Tapno saan aditi ruangan ti pagtungtungan ta. Sige, agtugaw ka. Agyaman na, Alice. Ita, anya ti problema. Natiliwak ni Lawrence. Adagayang babae na. Nabayagayaman nga na babae na. Ingamitak lang nga natakwatan. Anya? Apalak man laangan ti kinasingpot na. Ngam adagayang babae na. Wan nga rod. Isusiguro ang nasingpot kanyak. Tadagayang mading aramiden nan. Jakla impagarup akas tagayam ti aramid ti asawan. Nagsakit tinakam ko itinamog. Kat, anya nga iti planom ita. Jak nga rudam mo. Basta dito'y tinapanunot ko nga umayan. Takayat ko gayap kas ti sakit tinakam ko. Mabit lang tayalaan ka iti mainom. Pagkalma ang pailaang tarik nang. Pasensya ka na, Alice. Tawad sa bali apapanak no sana dito'y ayan mo. Awan anyaman natan niya. Paka, anya ka no ti problema ni Tanya? Adda ka no babae nila kay na. Anya? Ay, dayta katirigat ti managruar nga asawa. Makabirok iti pakasulisugan na. Wan nga rod lakay. Apapalaklakit din ta nagsingpot kinitan niya. Gayam, adda madi nga aramid na. Iswasaan ko mga agsaksakit tinakam mo kanyak. No kayat ko akanayon nga adda ka dito'y balay. Tadyak kayat amakabirok ka iti pakasulisugam. Ay, pasensyakan alakay. Numasursurunak ken kagapo iti ugalim. Ngam ita, kay kayat kun ana istrikto ti asawa. Ngam tay agbabae nga asawa.
Isu pasensya kan bagat. Numasubra at numaminsan ti kina-istrikto. Ngam para kan kamtlang ti Aramida. Gapu tanapatag kaunay kanyak. Ngam damagan ka man lakay. Ano ti damagan bagat? Awan ka di ti planong magbabae. Si Kamot. Kasano ko mga agbabae akngay. Katjak to pa'y rumrumwar. Bangkagla ka na yung ti ayan ko. Saan ka madanagan? Tasikalaan ti inay-ayat ko, bagay. Awanan sa bali akayat ko, no di si kalaan. Agyaman naglakay. Jakmut nga taam mo ti Aramida, no madamag ko nga sa bali a babaeng. Saan ka madanagan, bagay? Tauray kastuyak nga asawam. Amok met na panunutan, tinasaya at kansaan. Ita, naawat kon ti kina-istrikto ken kinasiloso ti asawak, Mr. Lonely. Kayat kon ti kastoy nga ugali na, ngam ti agbabae. Tuy pagayam mo, Alice. Agyaman pagam Alice iti dito apakasaritaam, ket ti makunak, sa bali lang tinagawatam, iti kina-istrikto ti asawam. Ngam no nalpas kayon ang nagasawa, rumbang lang aging nanos kayo, aging ga akabalan nyo. Saan ko maasina adagos, ti panunutan tayo, a solusyon. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan nga Alice, manipod probinsya ti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. And sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita kat impatulod. Ti pagam nagpailinged itinaga na Kayla, manipod Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Gapo tadyak maklon nga agrigrigat kamin, na isagmak ti inak. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kayla, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Papa, kasano kami mayitan ka ni Mama? Apay pinanawan na kami matan. Kunakman no kunayo alabanan niyo ti sakit niyo. Bayantan nga aginanan ni Papa, anak ko. Amok alinabanan na ti sakit na. Ngam talaga asaan nan akabaulan. Nalaglaganan tirik na kita. Kaputa mo ka makainanan ni Papa. Madudugla ang ti pusok tunggal makita ka marigrigatan ka po iti sakit niya. Dudua talangan, Mama. Kaputa pinanawan na tan ni Papa. Kasanuta pa itan. Anda ka asip iyos, anak ko. Saan natabay ba yan? Mama, diyak kaya ti sumarte nga agadal. Saan tapay lapagtungtungan day tabaan ng anak? Kaputa uray siya. Saan nga agsusurot ti panunod ko ito? Makipagladingit akti ipupusay na Uncle Gabriel, Kayla. Agyamanak manong Alduin. Pagyamanak matan amin na tulong yu kada kami para itipan nakalamay ni Papa. Sino nga iti titinulong? Hindi da tayo matlang nagkakaroba. Sa maysa, nasingpat ni Uncle Gabriel kanyak, edi si bibiyag pa'y. Dakkalakit di akawami ka ni Mama. Itatawanan ni Papa. Kunak nga rod, numalasatan na ti sakit na. Ngam saan mo't gayam? Nabayag alinabanan ni Papa ti sakit na. Ngam talaga siguro ngawan gasat na. Kasta na ti bihat, ading ko. Kahit
Patib ka rin yung kumaki ni Auntie Anita, ti pakinakam yo. Agyaman akmanan, Manong Alduin. Dahil lang ti itadyo ang kwarta kanyak, Mama. Ano sam kumapay dayta anak ko. Among kadi anaibos ti urnong mikin ni papam gapo iti sakit na. Nausar na a pinagpaagas. Anyamatan, Mama. Sana ka na irom iti kastoy. Kasano nga iyan ay ko daytoy. Kasano ka makagatang iti pang lunch ko. Kaya't naksama tabisinan. No saan nga umanay dayta. Mabiit na ang taalaag tin sa ganak abalon mo. Tapno adda ka nung iti lunch. Iti kastan saan ka mabisinan. Anya, agbalonak. Mama, dagiti barkadak ket manganda amin iti restaurant. Idinto asyak agbalon. Diyak kayat, Mama. Sumardang aklangan nga agadal no kastoy laeng. Apay mo't asumardang ka. Diyak kayat akan tiyawan dak, Mama. Ipagadan ton nga grigrigat akon. Isuan na sa isayat langan as anak kon nga agadal. Ay saan na anak ko? Alangarod, nayunaklatan ti kwartam. Manipod ti musay ni papam. Kasla ka na yun kamatan na maikulkulan, Kayla. Ha? Ay, kwa. May kawak lang iti kaawanan ni Papa. Tapay, Mat. Saan mo kanipay anaawat ti ipupusay ti amam? Kas lang amin marigatan matan ni Mama iti panagbiag mi. Ha? Anyat kayat mo sawan? Marigatan iti finansyal? Kasta ka di? Ay, saan? Kayat ko asawan. Marigatan namang lipat ka ni Papa. Normal day ta. Tasawa na kat nga rod. Ay, nagrigat gayam ti awan amana. Ay, nakunampay. Iswaswerte ka kit di Tanabangunampay ti amam. Siyak ngay. Ubingak pa'y idi pumusay ti amak. Kat ni mamalangan tinang isaksakad iti panagbiag mi. Ibagman ta kinabaulan ni Mama nga isulaang tinang padakkelkan ka. Isu nga rod asaan ka nun anak asawa. Tapno maipamaysa ti amin na kanyak. Kumusta ngay gayam? Dandanim at gayam at ti panagkasangay mo. Awisan na kami kadimanin iti balayo? Siyempre, Mat, kas iti sigod. Kat, naibagam ka din ka ni Carlo? Saan pa'y? Ibagak tulat ta, inton dandanin. Saan ka di pa'y anagaram kan ka ni Carlo? Psst! Tangiwat mo. Ha? Amang ano, damakangagkan ka. Si kalang tinang ibagak itipod no amarikrik na ka ni Carlo, ha? Saan ka madanagan, friend? Amok ti agilimod iti sikreto. Rumbang lang. Dakas ka kanyak. No maamuan na dahi ta sikreto. Mama, umadanin ti birthday. Kayat ko akas iti sigod. Ag-celebrate tayo dito'y balay kat ayabak dagiti barkada. Ngam anak, ibagbagak mitkan ka nga awanan kwarta. Marigatan nakpayin amang paadalkan ka. No kayat mo, uray simple lang ang aselebrasyon. Anyamatan, Mama. May sak lang arudan nga anak yu. Di yu pa'y may paiti ka sa pulak, Mat. Makapawan ganas ti agbiag no kastoy lang. Maawatan nak kumamot anak ko. Basta, Mama. Naawis kong dagiti barkadak. Diyak kayat ti may babain. Remedyoan yu, No di yu kayat agumura kada kayo. Alangarod, padasag ti agremedyo, anak. Happy birthday, Kayla. Oh, adto iti regalo kan ka. Agyaman, nak. Kan agyaman nak ata nakadaray ka, Carlo. Awan anyaman na, basta si ka. Amumat, no kasano ti kinapatag mo kanyak. Ha? Apay mo't napatagak kan ka ako, Nam. Siyempre, gapo tagayim ka. Alangarod, umay kan. Mapantay ti ayan ni Sandra. Kamaudyanan na, ag-graduate tayo matlangan iti high school. Sa dino ka diti pagadalam iti college.
Itimat lang pag-enrollan ni Carlo. Wow, no kasta. Surutam? Wan kan oray sika. Sumurot kamatan kada kami. Oh, sige nga Rod. Tapno saan tayo nga agsisina? Apay nawan ni Mama na danunak dito'y balay. Salino at tinapanan na. Imposible sa anak nga inuray ta nagpakada no adaman importante a papanan na. Amangan no isumat daytan. Mapankulo ka tanti ruangan. Nasaya ta si Mang Petkan, Kayla. Apay manong Alduin? Kuha namin. Aday may apulis dito'y balayo itay aldaw. Tidiliw na ni mamang mo. Ingka kita ni di presinto. Anya? Apay! Anya kano ti basol ni Mama? Apay at tiniliw dagiti pulis. Gapo kano kadagiti ado nga utang na. Asaan na mabaybayadan. Nakaungat dagiti nakautangan na. Kat indarumda. Anya? Diyos ko, mabalin ka diya kaduan na kamapan iti pagbaludan, Manong Alduin. Sige, ading ko. Kuyugan ka. Mama, apayasan nyo ngay bagbagadak kalgayam ti utang yo. Pakawanandak ko mano siyak ti makagapu ti panakay balod yo. Gapu iti ayat ko ang maipaay ko amin na kayat mo. Patpatgan ka unay, anak ko. Kat nadagsantirik na, no jak maipaay dagiti kasapulang. Nas ka na makaruar kayo dito'y pagbaludan, Mama. No kasapulan nga ilako tayo, tibalay tayo. Tapno lang makaruar kayo. Saan, anak? Dayjay laangan tinabat-bati apakalaglagi pantakin ni Papa. Para kan ka, dayjay. Bayan na kon dito'y. Basta saan mo nga ilako tibalay. Mang panunot ang kiti sa bali a pamuspusan, Mama. Anya itan ti plano, maading ko. Mga rami na kiti pamuspusan, Manong Alduin. Saan ang mabalin ang mabalod latan ni Mama? Makunkonsensya iti inararhamid ko iti kalabas, Manong. Anya nga ro ti aramidam. No kasapulan nga umasidagak iti ina ni Carlo. Aramidak. Anya? Umutang ka iti pagbayad mo iti utang ni mamam? Saan? Ibagak kabayadan na ti utang ni Mama. Taikarok, uray agbalin ako nakatulong da. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Anya? Awanan ti sabalya pamuspusan. Saan matakayat ni Mama nga ilako ti balay mi? Anya ti kunam? Agdrap kan? Sumardang kan nga agadan? Ibagakon kan katipod no ang mapaspasamak iti biyag ko, Sandra. Sipod pimusay ni Papa. Marigatanan ni Mama. At dadakkel nga utang na. Kat iso tiga po ang nakakulong ita ni Mama. Anya? Kasano ka nga rod itan? Umasidagak ka ni Carlo. Amang ano mabalin at inana timang bayad iti utang ni Mama. Taikarok. Agbalin ang akatulong na. Aging ga ang makabayadak. Ha? Kabailam ka di? Apay kit din nasaan? Aramidak para kan ni Mama. Anya? Nagdrap kan? Saan kan nga gadal? Carlo, nakautang ni Mama itidakkel agatad. Nakakulong itan. Anya? Kasano kaitan? Ada ka di maitulong ko? Kaya't ko kumakasao ni Mama. Katsapay ko matao manugot iti isingasing ko. Anya ti isingasing mo? Numabalin abayadan na ti utang ni Mama. Ikarok, babaan iti panagbalin ko akatulong. Aging ga ama ikarok. Ala, sumurot ka kanya kajay balay. Takasaom ni Mama. Anya ti ko na ba kayat mo nga ibaga, iha? Madam, nakakulong ita ti inak. Kaya't ko atulungan. Anya ti kayat mo apapasamag? Numabalin, da kayo kumatimang bayad iti utang ni Mama. Agtrabaho ka na kayo akas katulong. Aging ga mabayadak ti utangan mi. Kabaulam ka di ti agtrabaho? Kabailak, madam. Ikarigatak para ka ni Mama.
Sige. Ngam kasapulan nga agaramid ta iti kasuratan. Sige, madam. Katagyaman ako, unay. Naisurok mat siguro amin ang tirumbang aramidam. No adasan mo nga mo, damagam laang kanyak. Wen, madam. No agplansya ka, kitaam, tawan mapuuram. No ada madadaal, maikaltas matlaang iti sweltom. Wen, madam. Kastamot tan no aglaba ka. No ada madadaal mo, maikaltas iti sweltom. Wen, madam. No ada mabuhog mo, maikaltas iti sweldom. Wen, madam. Iso anas ka, nga gananad ka, tapno awan madadaan. Kumusta ka dito'y balay, Kayla? Saan ka di lang naungat kan ni mama? Saan, mat? Ngam inyunay-unay na nga agan nadak. Tamay kaltas iti sweldok no adda madadaal ko. Ano samla ko man ni mama? Istrikto, ngam saan naungat? Iso nga rod anaan nadak kadagiti gamit dito'y balayo. Iti kasta, sa anak ang makadadaal. Nawaya ka na pumanaw diti balay ko, Kayla. Ha? Anya ti kaya ti asawan, madam? Adati inam diti salas. Urayin na ka, katagawid kayo. Ha? Kasano ti utang mi kada kayo, madam? Nabayadan na. Agpaiso, madam? Buwan. Iso nga isaga na munti gargarot mo, taagawid ka. Agyamanak kada kayo, madam. Agyamanak iti amin. Awan na nyaman na, iha. Katagyamanak matkan ka. Gaputa iti manuabulan na panagyan mo dito, iya. Saan na nga inikan iti sakit ti ulo? Mama, sa dino tinangalaan yu iti pinagbayad yu iti utang yu. Inla ko kung kibalay tayo, anak. Anya? Kunak mano pa kalaglagi tayo dayjay ka ni Papa? Jakmet maiturad ngagkatulong kalatan iti tungpal biyag. Sa dino itang tipag na edan tayo, Mama. Adamot basit daga atawid ko kadagiti naganak ko. Nagpatakderak ijay iti basit laeng abalay ang mabalinta pag naedan. No kasta, ijay nga rudan ti pagawidan ta, Mama. Wan anak ko. Kat ano santa ko ma, no anya dagiti banag nga adda kadata. Uwen, Mama. Kat pakawanandak ko mano nagbalinak abarayuboy. Agbiro kak iti trabaho katagurnungak. Kayat ko nga ituloy ti panagadal ko. Siyak tagtrabaho, anak ko. Ituloy mo matlang ang tagadal. Ngam tulungan na ko mga agtipin. Ano santanoan niya ti adda? Ikarik, Mama. Agbaliw akon. Gaputadyak kayat amakulong kayo manan gapu kanya. Agyamanak numaawatam itanti amin, anak ko. Ita, adda ako ni timaudi atukad ti kolehyo, Mr. Lonely. Nagbalina ka simple lang nga estudyante, kat apaman a makalpasak, kayat kumet ti agsubad iti ina kadagiti amin a sakripisyo na. Tuy pagayam mo, Kayla. Agyaman akpagayam Kayla iti daytoy apakasaritaam, ket ti makunak, nasaya at met na nagbaliw kan. Saan tayo apilitan ti agbyag akas labak nang, tapno saan tayo amailumlum iti utang. Nasaysayat met lang tayo simple a panagbyag, nga awan utang nga intay pampanunutan. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga ti tinagan a Kayla, Manipod Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica. Kanitimet direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Kan sound effects, Jonar Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.